EmpeGirl cover. This that Vic D. Dita pwede mo datu, kay ang silingan masuko. Ang ilaharabang mga baba, bisan unsaray giyama-yama. Imbes kita naning kamot, ilahi noon tang iduot. Kay masukog yun na sila, kumuasenso ta. Lisod ning Pilipino, daghang chismosag chismoso. Hilabtanon kaayo kung unsa man ang diskarte nimo. Wala ra ba sila'y amot sa ato ang mga naabot? Kung masuya man, aw suya lang, galapad ra ng agtang. Ay buot among kwarta ni, ug kami na ning kamot ani. Kung gastohon man namo ni, wala kay pake. Hala imbes hapit na komodato, akong ge-cancel kay sila masuko. Kay ubos ra ilang panglantaw nato, hadlok malabuan feeling rabadato. Hala imbes hapit na komodato, akong ge-cancel kay sila masuko. Kay ubos ra ilang panglantaw nato, feeling rabadato. EmpeGirl cover. Di ka pwede mo dato, kay ubang pamilya masuko. Imbis unta, malipay libakon man hinuon ta og unay. Imbes kita naning kamot, ilahi noon tang iduot. Kay masuko gyud na sila, kumuasenso ta. Ay but among kwarta ni, ug kami naning kamot ani. Kung gastohon man namo ni, wala kay pake. Hala imbes hapit na komodato, akong ge-cancel kay sila masuko. Kay ubos ra ilang panglantaw nato, hadlok malabuan feeling rabadato. Hala imbes hapit na komodato, akong ge-cancel kay sila masuko. Kay ubos ra ilang panglantaw nato, feeling rabadato. Ay, ay. Ay bot among kwarta ni, ug kami naning kamot ani. Kung gastohon man namo ni, wala kay pake. Hala imbes hapit na komodato, akong ge-cancel kay sila masuko. Kay ubos ra ilang panglantaw nato, hadlok malabuan feeling rabadato. Hala imbes hapit na komodato, akong ge-cancel kay sila masuko. Kay ubos ra ilang panglantaw nato, feeling rabadato. Ang amo ang silingan, kita lang yun ang bantayan. Bisan pag sa Facebook man, libakon yun ta ug taman-taman niya. Kung mag-post lang ganita sa achievements nga nakuha, gatuyok-tuyok na ilang mata ang papa, gayam iba. Ay buot among kwarta ni, ug kami naning kamot ani. Kung gastohon man namo ni, wala kay pake. Hala imbes hapit na komodato, akong ge-cancel kay sila masuko. Kay ubos ra
Mixed by LadyGine.